Brown in 2022 haar neers in kreatiewe skryf by die Universiteit van Stellenbosch voltooi en hierdie draaiboek as haar honeursprojek inskryf, het sy nooit kon raai dat 3 jaar later dit hier by die 13de Silverskermfees in Camps Bay sal premier nie. Ons gesels heerlik met die betrokkenes op die blou tapuit en jy word uitgenooi om saam te kuier. So, what did you do today? Nothing much. I hope you don't plan to look. Jessie, baie geluk met hierdie wonderlike geleentheid. Jy en jou suster is natuurlik baie na mekaar dat julle so 'n grootskaalse projek aangepak het. Toe sy jou nader en sê, "Boeta, wees deel hiervan." Wat was jou reaksie? She actually wanted me to direct it fully, and I told her, please, just co-direct it, because this is your baby. So yeah, we had a good give and take, and I was so excited to be a part of it. She's an amazing writer. She did a few theatre productions before this, and I was just so excited to be a part of it. So I said yes immediately. I just wanted her to be as involved in it as possible as she could, yeah. I mean, she was a one-woman show in lots of aspects. Sy het klomp verskillende hoede gedra. Ek wil weet, om 2 regisseurs op stel te hê, dis vir my baie interessante dinamiek wat mens nie aldag sien nie. Hoe het julle ge-give and take en hoe het julle besluit wie neem beheer van watter gedeeltes? Ek weet sy het ook 'n rol, die hoofrol vertolk. So het julle sodoende besluit as sy nou voor die kameras is jy die regisseur en andersins is sy die regisseur. Hoe daai wisselwerking gewerk? That's a good question. We talked about it beforehand, and in pre-production, before we started filming, we were kind of equally on the job. Michaela actually took the lead with the production design and the wardrobe choices, the makeup. She already knew what the world needed to look like. So I was like, you take the lead there. With the production, Michaela's basically in every scene. So she couldn't really be behind the camera with me. I would take the lead in that regard and give notes and that. I'm also an editor, so I'm very technical in that sense, and I would give direction in post-production, but we'd always be together to kind of talk about it and just make sure we're all on the same page. But yeah, we collaborated throughout, and it was such a special process throughout the film, yeah. Dis altyd lekker om hier vir Zenobia op die blou tapuit raak te loop en ek is glad nie verbaas nie want ek is so bly om jou talent weer op die groot skerm te sien. Vertel ons van jou karakter in hierdie film. Jong, ek speel Auntie Doreen en sy is so 'n surrogaat ma vir die hoofkarakter. So sy is altyd maar die een wat die koeksisters baak en die samosatjies baak en bietjie aanmaan en aanpraat en waar is optel en wat het optel nou weer gedoen en sulke tipe wat. So baie lekker karakter. Waar het jy gaan krap vir inspirasie vir hierdie karakter? Het sy baie van jou in? Is daar 'n tannie waar jy groot geword het? Waar het jy inspirasie gekry? Weet jy, daar's mos maar tannies oral in 'n mens se lewe hoor. En ek dink baie keer wat ek dan doen is ek dink so aan 'n tannie van toe ek klein was wat altyd so besig was met allerlei kokery en goed. En dan dink ek so ek het baie van haar goedjies gevat om te kyk na, dis nou wat daai tannie gaan doen. Maar ek moet ook sê, ek het mos jare terug het ek mos Guma gedoen. En 'n deel van daai tannie was Dina. En 'n deel van die karakter was eintlik soort van 'n bietjie 'n backflash na Dina toe met die koesisters en die, jy weet, die samosas en die goeters, jy weet. Wat het jy gedink van hierdie jong dinamiese duo, Jessie en Michaela wat aan die stuur van sake is? Ek dink hulle is ongelooflik braaf. Hoe was dit vir jou as 'n ervare aktrise om met hierdie jong mense te werk? Man, weet jy, dit was eintlik 'n wonderlike ervaring want ja, mens wil mense jy wil met die jonger mense werk want jy wil hê hulle moet die ding aan die gang hou, jy weet. En dit was vir my so inspirerend om met hulle te werk want hulle is nog so jonk en hulle vat so baie aan en daar's soveel positiwiteit en daar's soveel lekkerte en net soveel hoop vir wat nog voor lê. En dit is vir my wonderlik om te sien. Ons kan nie wag nie. Hulle is so talentvol, you know. Ons kan nie wag om jou te sien nie. Dankie Zenobia. Michaela, so lekker om met jou hier te gesels. Ek meen vir my is jy regtig die ster van hierdie okasie, want jy het soveel verskillende hoede gedra op hierdie produksie. Skrywer, regisseur en ook die hoofaktrise. Hoe kry mens dit reg? Sure, to be honest, I don't even know, but I had such a good support structure, like people that came around that really helped me, that I didn't feel like I was overwhelmed with work. And also, for example, when I stepped onto set, I knew, okay, Jess is going to now take the main directing part. So, yeah, I really we worked
plan stuff in advance, so I didn't have to feel stressed. So as soon as I started playing Claire, I could immediately be in a mind. So yeah, it was doable. Wel gedaan, ons sien baie uit. Jy het hierdie stuk geskryf as deel van jou kreatiewe skryfhoneerskursus by die Universiteit van Stellenbosch in 2022. Het jy ooit kon raai dat 3 jaar later sou dit 'n premier fliekkie by die Silverskermfees wees? Het dit ooit deur jou gedagtes gegaan? Definitely not. I just thought, let me just take a chance. Let me just put it into the Showmax competition and see what happens. And look where we are. Wow. So it just shows like when you believe in yourself, you really can go far. Absolutely. And especially being such a young voice in the industry, ek meen, dis absoluut ongelooflik. Vertel ons van die naam, Finding Optel. Nou dit al klaar interesseer my, want dit is 'n Afrikaanse woord, 'n Engelse woord, bietjie gemeng. Vertel ons van die titel. Wat presies beteken die titel van jou film? Sure, so I wanted an Afrikaans title with a blend of English and Afrikaans because that's the language of the film. But the title essentially, it's about this character Claire that's looking for a missing dog, but actually she's dealing with grief. And so this thing of optel, which means to pick up, like what is she picking up? Is she picking up denial? Is she picking up acceptance? So there is like a double meaning to it. And then I just really like the name Optel. My grandpa used to have a dog called Optel, so I wanted to use that in the movie. So yeah, that's where the title came from. Vertel my van die wisselwerking met jou en jou broer Jessie. Ek het met hom ook gesels, 'n bietjie insight gekry, maar vir jou, hoe was dit om met jou eie broer te werk? En hoe het julle dinamiek gewerk met hierdie projek? It was such a blessing. Like we both have different skill sets and which the project needed. So to translate that onto like a professional setting, like it really, there wasn't issues or anything. Obviously we're siblings, so you're bound to get into a disagreement here and there, yeah. But we both trusted each other and we knew what the vision of the film needed. So it was easy to make quick decisions, and I would definitely work with him again. Good to know. So brother still has a job on your project, yes. Die een waarheid, lewenswaarheid, waarmee jy hoop kykers gaan uitstap by die fliekteaters. That community is so important. Like we need each other to love in this life. Like this world can be so depressing and so full of despair, but with community we have hope. So yeah, I want people to just see the importance of community. Alweer eens baie geluk, ons sien baie uit. Dankie Michaela. I hope you don't plan to look for that missing dog. Waar Optel? Stolen. Who would do such a thing? Was this Optel even chip? Don't worry, Auntie. I'll find Optel. Don't let me call your father, nah? Daar is aardige redes hoekom mense honde steel. I'll be careful, Auntie. Why was Optel the only dog taken? Wat gaat er met die community? Neighborhood, hoe net van skinderde en feiterde. Hoe kan jy nou iets? Wat met die nerves? Don't have a good feeling about this. There's dangers everywhere. Optel, I'm coming for you. May the best detective win. Finding Optel is 'n Kaapse vlakte storie met 'n twist. Dit is 'n speurverhaal wat die belangrikheid van 'n gemeenskap beklemtoon. Maak seker jy gaan kyk Finding Optel en ondersteun trots Afrikaans en Suid-Afrikaanse produksies. Tot 'n volgende keer sê ek eers totsiens en lekker fliek.